Itina wa Mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwithiwa kwa ivinda yiasa eweta aikulya Spika wa kaunti ya Kitui Kevin Kinengo anenge ndaia mwolotoo wa chama itina wa chama ki kutangasa kusenzya utongoi wa mbunge yu Spika unu dhambalile na kuelesya kila kiende nthini wa mbunge Kinengo nuwetie ta withiitwe itulwa muti yiulu wa ikoani ikoani vala wetie kana wende isa kuthiitwe na mwolotoo wa koti lina musangi ena mauvo. Itina wa kwithiwa utongoi wa chama cha Wiper umise mwolotoo wa kusenzya kwa utongoi nzini wa bunge ya kaunti ya Kitui mwakani muthelu. Indongo inge ni siavikia na utangaso nzini wa bunge oni Itina wa Mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwithiwa eethiitwe onenea muno ngusanisa cia utongoi ila siithiitwe siende bunge ni His Excellency Kalonzo Musyoka onenea chathini kimwe cha mathiko wodini ya chusoni mwingi ya yiulu. Kalonzo nuna mwende Spika wa bunge Kevin Kinengo kunenga ndaia mwolotoo wa chama ki. Spika Kinengo, what you do is follow what the party says. Just simple. Because you are one of us. Now I'm telling you, Twimosi. Kinengo yana akaikana kwa Kalonzo, by the way. Ayetiko siya. Mutongoi unu na wetie tiwa ilu ivinda yonzea memba mabunge makethea wa moka yani kumano na ngusanisio na monova kaunti ya Kitui. Mungu mwe atuwe na akili, lakini be akili mwe Kinengo atonda kwetha too much ikambea kutilanga na kabio. Shikanisha hiyo watu wetu, one voice, one language with mwesene. Hiyo tu, mundu wamea maele kwetha maikaya every time. Maikaya, makwekata. So we just become one team. Nzini waitambia ila yonekata kumusungia Mutongoi wa chama cha Wiper. Spika Kinengo nuwetie kanani walani kotini na kana ta withiitwe ootulwa mutimana kwa kila kuweta ta withiitwe oweta tokutamba ikia utongoi wa chama cha Wiper. Yani ngugule wize guthi katika serikali yetu ya Kitui into athukuma twina ngwata no na ngwata na yo kweli. Kila kingi patlida Wiper ni umabano ni patlida wakwa na ni wathuthia ithita tongoi twithe na ngwata no na twithe na muwa na nyene ngwazeta Spika wa mbunge ya Kitui ikweza kwetha maundu mengi kaba la mbunge kusema kweli ni mwethe amwezi ni mumanya na ndu bweka mwakingwa ono bweka ata ukabibya ngwa vala Kitui mbunge bena kuvutana kunini kwa utongoi wa kyama kya Wiper na maundu asu twende kumakunikela ikwetha ikoani yu kotini andu mengi ni ma Wiper na kila makuwa kwena nguzanizo mbunge kutu kanisi pia Kinengo alile kukonifamu katonyi na ngoima ti Kinengo ngwabwamana. Kinengo nuwetie kana meko make ni kuyanana na mwolotoo wa koti ula womiso matuko elimu wake mwakani wa kuelesa kana maundu maile kuikala undu maile kwa oyu na vala kuweta tautamba uthiitwe na Mwamulo wa koti kindu kila kuweta takitonya utumwa over yela na koti ni aninga ni court order yasia oyu koti ende kunikele kwa nigiu ala maumazwa mende kwithwa kibilani na kwata Spika ngalea kwatie muye wa koti isu ni contempt of court na ngobwa atongo yenzangu ma Wiper twithi na umisyo na ngavana ni wiza kana no tuninga koti ndaya koti aninga ne order na ningo ndaya na inisi kwa mitukile tonyekana vele kwithia na muwo katika mbunge ya Kitui uweze kwithia kwenda majority leader ula atena makwani magi siasa na magi koti na kwenda majority whip ula atena kwani ya siasa na magi koti uweze kwithia nitwa kuora serikali ya malombe nesa atwa kuata patlita witu kwoko undo kwaile tamwana wa Kalonzo kwitha mheshimiwa Kalonzo nungete kisiasa nitwele kuninge mheshimiwa Kalonzo ndaya pio nyena athukumeni pia wa Kalonzo ni munini na nyene ngwasia kana twele kukwata mheshimiwa Kalonzo kwoko yana kwoba yana tumanisha uweze kwithia nitwa kwata kibila kyo sumbi Yumwe kakenga ne ku Kinengo na MCA maku mukwazia mukanenga support 100% na kwa nange kericho ngwewa Kitui bena thina imakwimbichi Kinengo imakwekani atai mumbelo nguri pote vlingo mauvo kuma kaunti ya Kitui nilina musangi.